Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kaseng Jaintia Tribal Traders Association JTTA kala berngam banletiet ya kajingkhang jong ka yeng syari Meghalaya High Court halor ka jingslam man pendap ha ka batai thama ya ka yaw musyang hajuwai ka bahap hapo West Jaintia Hills District ka yaw musyang ka dei ka wei ni ka yutun rai hari lum Jaintia ka bahe ka baladan nadu badang sensyar da kisiem bat ka balawan ka jingterwa ban snapan bahano eka katkum ka ni ka juk ka bamenta House Nam Araja Henreu. Bat naga bentakane lamang pisaru hadu arpo point kendai klur tingka kebalayo leng bakatnat jong ke sarkar pleng ke Ministry of Development of North Eastern Region donor ha kebai kapisa ke bakot Henreu point lai klur tingka la pelat tengru ha ubnai rempang jong usnam Araja kendai. Hadin balayo ikini kapisa ke Jaintia Hills Autonomous District Council kalarai ban penprano ikini kayo House Nam Araja Khatway. Bat penkerja no ya kayo basipor salat thalabo. Henry menta la kendai snamru 4 la ban pendap ya ka jingtai ya kini kayo museum. Kau bagi shift juga ni ke jauh mah. Ni lah community bagi nyok ya jauh ke bertemai. Kakung ke jengya keren ni ke jengya ong naleng yang ke diskonsil. Yang kita belajar pola Islam. Kalau besar sih banyak i aduk ini kesini. Kalau kumli ni tang kumong nak jeng teri kalau tang si 20-30%. Kalau kejeng duk nong ke berkau lagi nong song jauh. Kumjuru yagi nongten open. Masin shift support ta sa lat labo. Ini kalian jongi community bagin try no wood ini gayaw. Tang dismantle iladat kisuin auto. Anda de dismantle krem dondak ayai bagin pentray ini gayaw. Tangini kalian satu por kalian jong kaseng bagaseng FKJGP ngia la approach kain. Sari disconsil. Hading itu tegila ya tina ya foundation. Nang ta hading foundation dia ti nang sipang la pensaman ya gede gayaw. Kiri yusengnya no. Hang ta ru ngi ya. Lain melai biang siapa sponsil bandawa ban petre no. Perset ya gede gayaw. Tegi ya lai gain. Dan higi ba naling jong kaseng habaga lek habaga lek mau sports council tigi ya lek gain. Saya katakan ni por. Teman-teman kelong nak kumni. Laci arlais nem sak kongreng nak kumni. Dan negalian jong ngi bodin gain. Habaga lek sports council naling council ko ong bagila kini ke la tentrai nak daga piludi tahap ikenduk bagi siap jong piludi. Bahala ya pok piludi bade ki ong ya pasang iban le ki kamu shifting of responsibility kan nang tu situ tengi mukakam kapasiti jong ingin chong yau tu ingin aku mloi o nak tang lagi galabel jong ki kan dari skorsil ni like nang ta pan ngile cha pok piludi mutang ko nak tang shifting of responsibility nang tu ga uji to nang tu ga uji to tengi ni len jong ni ko ai kan man yo ya ga yo patmai Kawai mengaku apa nong, hagapor ba, ndai bang keren politics ndai ba, you por ba kaya wong sarkar, nado na Delhi, nado state, nado ports council, wong gajob ek sarkar kata dari sarkar Congress, tayo to por ba wanong new Donald Minister, hagata por Pawan Singh katawa, hagto por wan po ni Sarkar House, ila igando yung Minister yang Madonas, kata kapon, ni bakaseng FKJP, bakatuai Trader Association. Tang tu kapon, tu dekat baburom yang MP jongi, ba Vincent Ispala, uruk dan, kata kapon ni keren ni agak memorandum. Kalian jong MP badan buruh jongi kata kapon
ia jok ti baru ong iwan hang ni kwa ya ga yo musiang bagan in percina no to ong kata ka porong no kwa bagan kloy kwa bagan slam dan de leng jong yong dari jingir ki ma u krem anda kata por yong ikwa bagan smart kan nanyo ing da yo ta to por ngi expect bahan ma baga dai jo bai kesokan do na Delhi do hang ni hang dai long le na ai long tam kum ni hang ni bade hang dai de sokar BJP hang ni hastero untuk diskursi lo untuk tip kumno ma long bahang to ko por jo baga sokar dang long kum ni yang ni len jong ngin nong bai kumno ma na len seng ni kwa hi ban yo da ga yo ta to ko por wanu kondat sang ma haga ni ga sokar ko tamai to wan baki para MDC ro gi wan gi pai ngarang ya Sheikh Hamad U dan Ikram U ong is a very long time pending project ong I know namar wa ndo to ko por bo mau nong rim dai pa jung u kwa iban pendek yang ini pending project ta do menta ta long ni dengan tip dengan sokar balai ga long ni kata ro gi ya sa dum he na ma na ka pos ka por ya ga jo te banya like ti duar ga long sui phi ngi ro i nong khi de mo ngin ha be ga kam le jong de kum ni sang gila shift chete de gi member ro gila ya spread nang tu te banya convince ka meeting ro chem jing jari kata na ngi de dang ya tharai ni ai ga meeting nang ni honu bana Januari ini berkati kan ingin pergi ke mana mana tu ko pawan ini ke sokar ke batma po state dan community bagan le wud hado mata khalam le ta mon ni habanya yui kan habanya don ni kita meeting don kita pressure kham bagan tip hagai ke po gini ke kan ada jing po gini gi permit holder ki don ko man drus pa tamai gi ba shong bat gi ba shong hajan jong gi yo gi ba khalam ke permit ki don nyebut ba to try kumno apa sijar kita kita kepada foto kepada syakta baik apa sijar sementara pada nong multiply kan ni marwa ngilangi yo hiyo hang ni ta try gini ba chito coba bekam jan oke ya imi kan ta gam ni gimdon ga yo min yo gimdon hang ni gi spread ta ga jing syakta ga wong multiply baik da long ga yo tingin ai ga jing ro gi nong mi khaman ta baham pa long ga yo tingin hap ka no gi nong mi khaman naga por gani yo ka long issue bahaya gi kandidat gitu kandidat gi besekren gi bam laban pendat gi sya kan no gitu gi kandidat gi ban thamai gi issue ga ni taga jo yo nga gani ga yo ka long tang gi issue ya ki kandidat taga long ga bas ngau si kan ni gi trader session ha to ko por ki ngi pan por na liang diskonsil hidup banyak lek dekat kes banyak yang kata kapor bangai kuah banong sengit cuai ya kan dia jeng penprai kan dia yo ai por ini dah tu por kim ai dengan hidup gila dekat kes ai ga order juga bangi haban chief aduh ka santrik Januari arja khatwai Lalu pihak itu kapor bagi mai lat ini the you gumbakin pendem nak runut kan. Andai nado tu kapor kalau gum ni dah. Lalu ngitip kum ni kan long teman. Ini alai kan men. Surprise ni kau.